Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. Talaga nga awan sa nam na mga abnormal ti kasasad tayo ngapi ti pandemya. Kat anya nga ron ti mabalin. Nasuro ka na makatawa na kastoy. Un nga rod. Naimbagda kiti daduma pagilyan nakapag-normal dan. Naingat ngamin ti gobyerno da. No kunada lockdown. Un nga rod, nakapagbakuna da pa yan. No kunada maisera kadagiti ganggan na kasta ti maramid. No kunada lockdown katawan rumar awan mapalubusan. Sana kas dito'y pagilyan tayo. Agpapan dito'y probinsya tayo. Agbaliw-baliw ti order da. Kalpasan na awan umdas bakuna para kada tayo. Kan dagiti lang makuna frontliners laeng. Oh. Ay awan na kanon tupay. Ti parikot ita. Ay. Kasanon dagiti awan pagsapulan da. Huwag nga raw. Adya nga ta tinasayat nga aramidon tayo aya. Adamot dagiti mailunglungalo nga maaramid. Tapno adalata pamataudan tayo iti kanin tayo. Ketuan. Kasi di pa nagmula-mula. Oh. May sadaytan. Ada ko mapay sa balay. Ewan, kat kasanon no pud no ti kunada adwa aging ga iti talo atawan. Sana anay makontrol na ito ako bed. No, si bibiyag tayong tupay. Iti day ta panahon. Day tala ang mata ito amin ain. Ay, nagriga ta panunutan. Kasano nga tangagpay so ti biyag tayon? Anya nga tat pagtungpalan ti lubong. Maungaw tayo nga ta amin. Na-inspect tayo na-renovate at alipapatayo. Nasukatan dan ti bubong na. Di mabali na paglakwan nga oray agtudaw. Uwain firman. Nasayat no kasta. Tapno san tayo nga gudong. Oda, tapno maliklikan ti panakilangan ka nagiti agduduma at tao iti ili. Gusto ka. At least, kada tayo lang nga kakabaranggayan. Malaksidan, no, daragiti dayo nga umay aglako niti nagbungsutan. Ay kit masurot lata at social distancing. Sa bagay. O niya, mapan kayo aglako nga raw. Yak manamo kan Rosa na masago na. Ay oray ni nanang yo. San ko nga mo May waragawag nga ro din kadagiti kabaranggayan. Ang mabalinan ti mapang naglako iti talipapa. Nga may patong palata ti social distancing ngandad duma health protocol. Kasi ti panagusari ti face mask, face shield, nang runa kadagiti tindera. Una, tapno maliklikan ti panakaakar iti COVID. No bilang dagiti virus carrier. Ken may patungpal ti total cleanliness iti nasao a lugar. Inaldaw nga speaker niyaw. Saan ko akat anarugate nang runa kadagiti aglako iti ikan. Awan matamok mailako ta itchay. Mabit lang. Adan sa padagiti saan analako adaan na balbado ta. Ay, uwan Iso pa yawara dagiti karton iti may sa akwarto. Sige, kita agtuman no mabalin pa nga ilako dagiti. Mabalin tadi mo't unay na usar.
Nang runa rin itinaudi ng impawit Uncle Jones. Kita agtuman. Mas nukmat lang ti may susuot. Wen nga rod kan manmanumat nga adadarayan nga okasyon napakausaran ka dagi jay. Naku namon. Nang runa, kahit maiparit itan ti kada na iti okasyon. Ano sa dino kat agdudupong ti ado atat tao. Tapno maliklikan nga rod ti posible a panagwaras ti virus. Tasaan mo nga mo dagiti makalanglangan mo. Itam to, kayso pa mapagbalin mo akwarta. Haywan man. Kaisot tugtugawak na awan ti parokyano iti punerarya. Mayat mutkit di nang ro nakadagiti makan no isot mailako ijay. Asino nga dagiti customer yaw. Ket dagiti siguro met kabarangayan ti adaw nga may agatang minaglakaw. Adala siguro Ngala. Da kayo latan natin agiginatang. Tatuin, agsisinukat kit din sila ako. Mabalin mo ta. Kasi di on-una na. Barter trade tawag da iti dayjay. Isu nga road, agsisinukat. Awan ti agiginatang. Masapol, mapagtalinaed ti kinadalo si diay. San ko akaya tinadugyo ta lugar? Di mga ramid kayo iti masuro ta paglintigan. Ay wun, agpaaramid akin doming, tama ipaskil ijay kat nasken amasurat. Kumusta kayo ditoy? Surusurutin nyo matlang ti paglintigan ngayon paulog ti barangay council. Chairman. Awan pare ko, Chairman. Masurot dagiti alagadan nga imbagayo. Good. Kitno asino ti san ngagtungpal, may katitipisto na. Ginagmulta pa'y. Chairman. Nang runa ti panagsara. San kayo alumbas iti alas 5. Kinadalo sa glawlaw apanawan niyo. Nang runa iti mismo apisto sakbay apanawan niyo na kita. Ay, no siya kawan parikot, Chairman. Good. Dito ati kang runan. Ti cleanliness iti daytoy alugar. Nang runa kadadada kiti may lakla ko amakmakan. Wala, Chairman. And observe social distancing. Kan panagusar iti face mask, kan face shield. Wen, matungpal, Chairman. Saan ko akayat? Dito iti pangrugyan, ti panagraira ti COVID-19. Husto kayo, Chairman. Sige. Dahil talaan katulitag. Saan ko akayat nga damadi amadamag ka? Amo yun, ti pagbanaga niya. Saan kayo napaglakwan ka nagmulta kayo pa'y? Awan ka dit masurot aso ng ijay, Chairman. Anyat kaya't masawan kagawad padtok. Nuwagwag, wagwag laeng iti may sapasit. Numakan wano ikan kas kada karne, may samot a lugar. Una, madimot ama ilaok ti karne wano nalang singa ikan iti wagwagan seksyon. Good idea kagawad. Adamot gambling na ta sabot-sabot ti ulom. Da kayo mat, Chairman. Kaslawan mat utak mat dataon. San kong imbagang awan utik mo kagawad? Adda utik mo. Ngam kasla utik paltat. Anya? Dakal ti ulo dya paltat. Ngam nagpasit utik na.
Anyat ilakom, Rosa. Ay, kinitak man dagiti na batbati adaan abadbado minanang. Pagbalinan kat akwarta, tadi kat agbuot lang iji karton. Ay, kat mayat O sige, merienda mo't kanyak. Alawan, husto nanang, tadala dagiti agsapol iti mamerienda ijay. Kan plano nga rin nga ilako dagitay masitas ka. Jesus, ada nga tamat gumatang nanang. Siyempre, una inda pa'y dagiti kananda, no makan. Una inda ti essentials needs, ako nada. Sa bagay, nga madalat tamot siguro gumatang Ay, da kayo lata. Nadamala ko yo, di nasayaat. Sa bagay, saan mat amabangles tamasitas mat? Sige, agluto akman iti tupeg. Isunto ti ilakok no bigat. Bayampay lang tamas masitas. Wenanang, taita panawan ti pandemya, makan ti kang runan akasapulan ti tao. Unmat kit di Awan mo't ngamin ti sabali amay lakok. No saan adagiti daanan akawas mikin ni Doming. Naisarong kayo, mat kagawad. Wen, kas kumiti chairman ti clean and green. Siyak tinabilin amang kita iti cleanliness dito yung nagbugsutan talipapa. Una, rebengan nyo laeng ti mangkita iti dayta kagawad. Wen, tadayta ti rumbeng. Anya ka ditila kumita. Iska. Lugaw kan lunggani sa kagawad. Ay, manggayam. Agmerienda ka pa ya. Ay, saanan? Amang ano, malugi ka. Saan kagawad? Manumot la dayta. Mabit lang kagawad, tamang ikabilak iti malukong. Anyan, kagawad. Bilibak mutkin ka. Inal daw tiba nagpasyar mo dito italipa pa. Wen, banay. Taumay ko inspikan. Numatungtung palwi numasursurot matlaang dagiti paglintigan ditoy. Masursurot, kagawad. Nasayaat Oh, kapsat. Agmerienda kan. Anyat, lakom aya ang merienda banay. Ay, lugawan no arroz kaldo, kagawad. Ay, uwan gayam. Agmerienda kayo pa ya. Ay, sus. Kwa. Lakit din, kagawad. Mabait laan, tamang ikabilak iti malukong man. Ay, Ay, awan pagtanagam, kagawad. Anya, karnit manok kuno itlog ti ikabil ko, kagawad. Ay, oray anya. Awan parikot. Mabait laan, kagawad. Wait a minute. Kumusta ti pinaaramid ko, kagawad? Awan parikot, chairman. Nabsugak. Anyat ko nam. Kwa. Nasaya at lata, chairman. Naurnos da diyay. Good. Kati cleanliness, kumusta? Masursurot madlang? Wen, chairman. Nadalus ijay. Nasaya at nga ron no kasta. Sige. Aramidim nga ron ti report mo, tapno adamot may parang mo inton meeting tayo. Ay, wen, chairman. Aramidak. Tadi yumatket ibagbaga nga awan mar aramidak. Awan madmadlaw yung kadagiti kakadwatay dito talipa pananang. Awan mad. Tinal daw aya ay tinakamotorsiklo kat agdiretso iti pwesto ni Iska. Makit-kita na madan sa inutang ni Iska ti Bombay. Bombay samot na dyan ngagpwesaw. Wen, Bombay nga agpapa 5-6. Ang mga nimutang mo titi pagpuunan na. Masapul ka di pa'y dayta. Kat anyala dagiti ilaklako na. Katamok pa yan.
Sige, gumana kayo. Kan saan samat may ibustila ko na. Ay, sos, parikot nan Saan niya ta maluglog eh? No maluglog din sardeng na kuman. Sa bagay mo't di ah. Ala, bay amlatano niya't pagbanagan mo tinegosyo na. Negosyo na kat negosyo na lang Tila ang negosyo ta, tinto na rin ta, Rosa. Nay, Iska, nangala ka magaya may tilakom kan Bombay. Wen, nagduduma kagamitan. Adda flashlight, payong, bumbilya, kasla, palig-palig, kan, nagduduma klase. Mun kumpormit lat malaklako. Sa bagay. Anya dita? Kasla, dapay luplupot. Pagpapintas sa mo, na kita. Wen, at dapay atawas. Ay, kalpasan na. At dapay na yun na nga arroz kaldo. Tapno kompleto agpili ka kit din. At dapay underwear. Ken pangabong iti barukong. At damat face mask. Face shield. Imported. Made in China. Ay, sos. Anya itanda kita. Sakit. Imbitin mo pa yung mate. Siyempre. May i-display tapno makita ta. Anya ti size mo aya. Adu, tinapipintas. Ay. No pang unag mat. Adda sabong-sabungan kan napipintas a klase. Anya? Anyat kita nga nyo, Auntie Sofeng? Mangted ka man iti dua bukal abawang, kandua sibuyas. Mabit lang, Auntie Wan. Kan upat ngitlog. Wan, Auntie. Mabit lang. Agure ka. Di ka mapanaglako di talipapaya. Madamdaman to, Auntie. Urayok pa itay in-order ko frozen foods. Ay, sino katamon tilakaw? Wan, Auntie. Adumot ang titimula di tilako. Ay, dahil tangarog ka ti problema. Aday ta nanti. Mabit lang ta kwenta at naman amin. Mabit lang te. Isupot tayo pa eh. Wan. Lang ti parikot ije talipapa. Bakay? Awan mat. Malaksid lang iti panagtitinulad iti tagilako. Natural sa ita. No niya ti makita alako di kaabay na. Hinto nagangay isumatan tilako na. So makapadismaya. Talaga akasta. Kan saan amasurot ti suning? Apay? Ni Iska. Aglalaok tilako na. Ilalaok na ti aros kaldo kadagiti lako na awagwag kas kadaan niya pa'y dagijay. Damat masursurot na paglintig ka ni Jay. Saan ko man nga mo? Kay to inspect ka na. Tada kay ti mangibagakan kwa na. Tano ibagami, ibaga na nga umapal kami. Wano aglako kami mat ano kayat me. Nagloka. Wan, kasla sana na mga ipirpirit ni Iska. Ngamin, napigsa dagit at tagilako na. Nagado ti mapanaggatang, nang runa itilako na at tawas. Di yung makontak ni Chairman kung na yung hepe. Ay, mga nulubat. Uwan hepe. Uwan. Sige. Nanyaman ti kayat yung ibagakin ko na. Saktong ti mang ibaga, hepe. Anya? Kasta ka de. Uwan hepe, ibagak tao. Sige. Bye, hepe. Ay,
Las ka na maamuan ni tatang na ito. So, madadal, tiki na drug-free, tinagbugsutan no kasta. Isutay tanti supplier ni Iska ka nagiti tagilako na, Tirman. Sige, sinyasam dagiti tanod, kani patrolman talakitok, Doming. Huwag, Tirman. Narasim, amangan pumanaw. Whoops! Don't move, man! Apa yan, Chairman? Oray ni Iska. Ikuyog ije presintaw. Day, apay nga, tiliwan na mo dyan. Sige, patrolman. Ala namin na tagila ko ni Iska. Nang runa ka nagiti bagbagada at tawas. Apa, Chairman? Anya ti kaya tasawa na ito? Saan kan nga ginkukunais ka? Sana tawas ti ilaklakom, Shabu. Kagawad Doming. Saan ko nga amo day ta? Anya saan? Sige, patrolman. Ilugan da kita iti patrol car. Bes nga essential foods lang, ti may lako. Kan nagiti kang runan, unay. At dapat Shabu. Nagbali na Shabu talipapa, tinagbugsutan talipapa. Sus. Ano yan? Nagtagtagay na pakmanay. Domi, mabali namin. Apa nga? Sa anak pala ang nakatugtog kritik keyboard. Suya abmanan ti sumapat. Unay daytan, Dom. Ay, Rosa Lungaw. Naimbag na nagsublit nga ngam no agsuyaab ka iti nakadakdangkal. Huwag nga raw. Ay, rumara ka, Dom. Ingka makitsenda ka nanang. Anya ti pagatang mo? Matang ka man iti bulalo sa ti manok. Anya? Saan ka rin? No, ada pa madanon mo ala ko pang bulalo, sumanting katangaw. Iso Nawan ang katay lumunan. Wan. Dayjay lang. Kan ar-arosip man. Kan kamatis. Nabayagan na sa anak-anak karaman ti ar-arosip. Napanan ni Rosa. Ayan ay taramitan. Iridap ko Narigat mo ito saan ko pagusto na tiariknak. Bayang tagsurat. Tinas kaya. Mapagusto ti pang nakaturturog ko. Hello, Office of the President. Barangay Chairman of Nagbugsutan Barangay, Town of Santa Disgracia, Philippines. Your favorite handsome, kanakan. Your Xerox copy, pangamaan. Na. Sino ka akaanakak? Umpong, the only son of your cousin Imelda at Cagayan Country. Na. Yes. I remember. Malagip ko. Pangamaan, umayak man makibakasyon dita. Ah, Nakapudpudot dito'y Cagayanan. so aya.
Ay, kadumay ka. Wan, pangamaan. One of these days. Expect me in nagbugsutan. Ta in English nakmatan karakan. Because you English me too, pangamaan. Di wow. Okay. Una. Sige nga rod, pangamaan. Babayo. Chup-chup, muwa. Sana all. Ay, salbag ngobingan. Asino manen akaanagam ti kun am nga umay. Anak ni Kasinsin Imelda, iya Cagayan. Balyestero samot ayan da. Kasta aya. Agdua taon samot ten tinapalabas, sipod na din na odi ang nagkikita kami iti reunion ni Jay Alakapan Cagayan. Ketuan samot. Adumat kat ti kakabagyak ni Jay Cagayan bakit? Kano sa anak ngagbidot kat asidig pa kabagyak ni B.M. Vilmer Viloria. Ay, iso pangamaan ti awag na kan ka. Kasta. Ewan mo da. Agkapidwa day di amang kan ninanang na. Aya. Alakit sapay la kumaa. Tasaan mo manin aparikot. Ang ano umay manin agaram diti kat pakairubrubo mo no si kantuman makakaunang agar-aram. Nani. Anyan. Isa sa umut. San ko matakadunungan na wag loko-loko kat pakaibabainak. Awan kinabagyan, awan ginayim, trabaho lang, walang personalan. Ay naamunak mo't bakit? Sana mabaling kanyak ti sinangkwan sit nga ramid. Dakkel ka na kaleng, Chairman? Tay, kalalay nga nalaing, Tagbalor iti 2,000 pa nga to. Oon, Chairman. Anya ka dito ka siyang tagparti kayo ti kalding, Chairman. Kagawad ko lasa. Ada ka matgayam. Sige nga ro, Chairman. Agpabiro ka kanatalot ugaw. Una. Nay, adan sa mabisita ya sa mangkuta, Chairman. Ay talaga nga da. Ay, damok nga blakla ko iti kalding. Na, asino? Ni Mang Tiban. Bumaraw di lakla ko na tada ka numutenturo na kan junior na. Anya, Chairman. Isa lang, hindi pa paran may kanugaw. Wan. Kan, dati. Data, 2,000. No, agkurang. Nayunam to, tasukatak to. Oon, Chairman. Dagas man na partaan. Ay, tawaran nyo kagawad. Saan mo't anarigat akasarsarita ni Mang Teban ka? Ay, wawan. Tawaram, no, madilat agad. Abun naman pa lang, ta sukatakton naman no timay nayon mo kagawad Portugal. Anya, nakagatang kayo ni Tikalding? Wain bakay. 2,300 pesos. Ay, dakal mo to nakalding Wain nga nagabuno ako iti 300. Aya. Mo kailangan. Nguso ka tanto ni tatang, di nagsayat. Ngam saan, tulong kaon. Nasken pa'y lagaya mapumarte. Pangsarabo na kano kan kasinisin mo umpong. Sa bagay, nasaya at no mapantay o di kagayan, malaksid mo titi pa nagpartida iti kalding, nagkatupay alamas kan ikan baybay. Iso nga tama dahi ati pinampanunot ni tatang. Alakit, usan nan asukatan ti niya bunom, akit bay amon. Ay, lawan kanyak dahi dyan. Pangsarabok mo tin akin bayaw umpong. May amlatan ni tatang mo, anak ko. Ragsak na laang mo, tikas dyan, o da sumangbay akabagyan na. Sa bagay mo't kit di anana. Nasaya at damat no datay ti maisarsar ong iji lugar da. Un nga rod.
So siguro, ti pagbain na ni tatang mo, adimang sarabo a husto, kiniumpong. Sa bagay, kastamot lang no da kabagyan tayong aggapoy di Isabela. Huwag nga rod Kaano aya sumangpot minsan umpong? Itan samot lang alawas. Agbayag nga ta dito'y aya, nanang? Ay, dayta ti jak ambo. Anya nga iti ambok. Urayan tayo latan noon niya. Uwan sige, nanang. Agawid akpay ta sa anak pa nakaluto. Kumusta bayaw? Nagpintas to ilugan, ma'am? Kastoy lata bayaw. Pobre lata. Anya ka ta pumrilatan. Nagpintas to yung motorsiklaw. Baro ang modelaw. Kasta lang mo, ti panagsaldat ng agtalon. Ay, una bayaw. Kat, da kayo mat bayaw. Kumustan? At da ka din ka anakak. Kun, ayan ka din ni pangamaak. Kunap na madanon ko dito'y. Nagudong. At the ABC meeting da. Aya. Saan ako nga imawag? Takayat ko nga sorpresaan. Yawag takin ko na atap no agawid na nadagaws. Uwan man bayaw. Panhawan ng timiting na. Ay, day takat nga tanti sana mabalin bayaw. Saan mo mapagladaw kan magpag-absent no ABC meeting? Aya. Talaga tinakdiran natin kina outstanding chairman na. Awan makunam iti panagserbi na kas chairman. Diwaw nga rod bayaw. Sana all. Kumusta, insan? Natarumot lata, insan. Tapuli tayo mat. Yan. Kasmatlakin ka. Saan nga kupas ti pusaksak mo? Iso nga inlablat ta ni bayaw dumingkin ka. Yan. Kumapkapoy sa ni bayaw ko. Apay man na nakastatin ako namin, san? Ngamin, aging gaita. Saan kayo pa'y ati magad iti kayot bayabas wino santol kas kadamangga? Anya? Huwag insan. Ngamin, awan pa'y lang mangtawid iti apelyedo na. Imawag itay ni pangamaam. Kat paumay ka naon. Kalkalpas ti meeting da. Alawan, nanti. Awan parikot. Kat kumusta kayo mat ejay nga rudan? Kastoy lata, ante. Nakurapay lata ti biyag. Asos, dayta tinakurapay. Nagpintas na motorsiklom. Agasam, tanagmotor ka manipot kagayan naging ga dito'y nagbugsutan. Nasaysayat mo't laang nood na bukod mo alugan, ante. Ay, kuwan dajay, adan ni uncle mo. Wow! Agasam dat. Adan ban ni uncle? Kun, isupay tinag-drive. Talaga mo't Adamot, second hand alugan na Pangamaan! Oh! Gaytan. Si kamot gayam dayta, numpong kanakan. Awanan sa bali, uncle. Ti kakaisu na nga imala wino nagtawid iti taar mo. Sana all hun mo ta. Nagtumpong man kita gulitag amugingan na. Amanan te. Siya kano ti nakatawid kini ulitag ko. Agraman na lawa amuging na. Ay, Saan mo't abukal ni tatang ko ngam. Timawidak iti puli ti kayabkab. Thank you, pangamain. Talaga akas taunay ti panang ipatag mo kanyak. Taimpartyanak pa itimikmik. Kababayin mo't king ka, akanakan. Tano siya ti maisarong iji kagayan, kiti partyanak maid.
Sabay lang ti kapukan na karnit baka nga ipasango yaw kan kaanakan Vilmar. Unmet pangamaan. Sikan ati adda pangamaan nga outstanding barangay chairman iti Santa Disgracia. Alakanakan, itiram nga root. Pinaisira kung di tiyanggi. Anya? Imbaga, kadida naglako iti sa balita ang mga maibusan tayo. Dayta man ti pangamaan. Intiram manan ako na. Rabak ko lang, mate. Sana pariko ti mainum. Adamat lugan. Nagasidag daily. Agpagatang tano, maibusan tayo. Pimanaw ka mo tan iti pag-iinuman dadom. Gusto kanya ako, di tagay ko. Amo mo, ita sana ka naruam nga uminom iti nasangel. Anya nga rod, iturog mo na. Saan? Tamang ipanak pa'y kano iti pinapaitan. So kita man no napulo tayo. Ala, yan anamlat ta di tanta siya kung timangipan. Sige man nga ron. Medyo sumilo din tinetagay ko kay. Kat no hard sa matin inuman da. Hoy, ang lalaok. Kan inruwaran ni tatang tayo ulusan na branday. Bilibag mo titipan ang sangailin na itikaan na kan na. Hun nga ron. Nay, daga mo din dito, idumay. Wala na. Umayak mga alay ti pinapaitan ko na ni tatang. Ngala siya akong timangipan, tapalagipak man ni tatang yaw. Di nantuan amo ti lubong naan. Sige nanang, kita ag no napudutan tay sabaw. Daytan, tay sabaw tipid na paitan. Thank you, abakay. Agasem dayta panang dunggo ni anti kada kayo. Pangamaan. Unmut ngam dayta ulitag mo tinakurang ti panang ipatag na kanyak. Oo. Apay mut anak ko na iti kastante. Tapas saray tumalyaw iti sabali anapungga. So, agpaiso aya, pangamaan, tiimbagbagan yan te. Tumalyaw lang. Ay, nakit din nalan, husto day ran. Nabartip ka man na nalaklakayan. Di mo tumanan amo tilubong mau, malapsan manan ako nakait. Kasi kala mo awanan iti inuman. So, sanggang agdanag. Italang ba't ngagsango kami kan kaanak ka kanyan. Anya ka na ya. Di pa'y naibus ti lako da nga arak kay. Sana all, pangaman. Apir. Iwan na. Nagpintas at talaga ti motorsiklom kaanakan. Ay ngem aganad ka iti pa nagmotorsiklom kunada na rigrigat ti motor nga i-drive tad walang ti daling na. No problem, uncle. Sanay da ito Kingpin iti lumbat motorsiklo ko naman. Anya? Champion da ito, uncle. Kanayo nakamang habak. Isuaya. Iso ang masukan-sukat ti motorsiklo. No adamanan baro ang modelo. Ilakok ti daan kat mangalak manan iti kabarbaro. Ay, imbag man. Kasta lang kalakan at ipanagsukat mo iti motorsiklam. Uncle. Tanong makilumlumbaak. Dakkel ti premyo. Ay, aganad ka kaanakan. Ang mga numadisgrasya ka dita. Sos, kunayo, takanayo, uncle. Ngam. Kaasi ti apo, gas-gas kan bulula ang tilinakam ko. Saan pa imot anabuong ti ulok? Ay, sus ka. Iurayan pa ila mabuong ti ulom. Ay, saan lang ang maminaw no titisgrasya ka, anakan. Amok, uncle. Kinapod na. Ada drag dress mi ita. Asidag ka no lang dito. Anya? Dakkel ti premyo. Kat patsyak asyak manan ti agchampyon.
Dahito yung pangamaan. Sus! Blowout ko kada kayo nga official ti barangay. Ay, nagadon ka anakan. Nagadumot ng tiginatang mo bayaw. Kas iti kinunak, pangamaan, siyak ti champion. Ay sus, naglaing kan, kaanakan. Manumot nga ti premyaw bayaw. Basit laang bayaw. 10,000 pesos lang. Dakkel mo't nga ro dano kasta. Ay. Dakdakkel iti second round bayaw. Ada pa yung second round na. Wan pangamaan. Madubli ti premyo, wano posta ko nakmalangan. Kaya't masawan, illegal a pinustaan wano lumba. Wan bayaw. Na. Kasano anasaragam da kita kalinumbam ka anakan? Babaan iti internet pangamaan. Iso nga iti nakitak nga asidag iti ili yu ti binyo. Imanugutak. Ay, kaanakan gayam ni Chairman din na pintas ti motor na sa nga ili na, Rosa. Wan ina, kasinsin ko taga Cagayan. Ay, baknang sakit day. Tanaga daw, ti ginatang na merienda ka na iti barangay hall. Ay, kwa ina, nangabak ka no iti lumba ti motor iti kalman. Ay, isu aya? Ay, nagkasatan. Kinapudno na kat nagsapa na panitay. Adda ka naman ang lumbada. Ay, saus. Masapol nga agandan. Ngayon, delikadaw, ti motor. Isungot timbal balakad ni tatangken kwa na. Kingpin ka no, iti palumbay ti motorsiklo. Ay, saus. Adda ka mo diti, Rosa. Ay, kunaaman mo si Murot kay hospital. Hospital? Apay, asino ti na ospital? Ay, sos, napanan da chairman kan kagawad duming ijay. Anya, asino nga mi tinadisgrasya? Ay, ibagam nga minain, kagawad kulasa. Nagadupay lang nga palikaw-likaw mo ba? Isa nga ili yung nga damutur na. Anya? Niinsan umpong? Wan, ang mga nusanto kanon ang makapagnata na tukol sa kano tay may sasaka na. Ay, Anya? sabaw, kunakun kay. Ay, nalpas ti kingpin nga roden ano kasta ti pagbanagan na. Nalpas ti puli. Naputa din ti may sasaka ni Kingpin. Asino tinatukol ti saka na ako namdumeng? Ni Kingpin, bayaw umpong. Ha? Ay, kuwan. Anda ka mo't gaya man, Rosa. Itayak pa'y ilutluto kan ti bulalo. Ayan yan at turog. Di nakpayan mapuutan, Dom. Domi, mabali namin. Mayat mo na ito adama kita. Umad-ado ka nun tagtalak iti bakuna ti COVID. Umad-ado mo tag iti donors iti bakuna kontra COVID. Malaksid iti gatangan ti gobyerno. Anda iti agidondonar. Nagruna ka iti pagilian ang nakabakunan ka iti umili na. Anaitan na iti mapaspasama iti lubong. No kaano ang makonkontrolan ti COVID no pandemya? Isumat ti panaggubat manan iti Israeli kan Palestino. Tirigat na. Makiramraman ti Iran kan Syria. Sos. Na ito'y samot at ni pangrugyan ti World War III ako nada. Nayaw awanan ti COVID iti daytoy. Siguro awanan COVID ijay tabin numbamot tan ti mapaspasamak. At dapat manong story building ang nakusbo ang nabomba. Tirigat na ado a sibilyan tin erang raman kanang panaw karang iti babaleda.
Ay, pagtungpalan nga tada di mapaspasamak. Kasanaw naman nga ramraman na itidaduma pa yung nasyon. Ay, di pa ikid din gupat sa ngalubungan ay. Mapan kay di barangay hall, Dom? Kuma, nga nagsuratak pa eh. Siguro, i-email ko pa kan ni Sir Philip sakpay mapanak. Iso agudong kami kinanang at da ka pa'y masayag. Wala, mapanak mo't lang dyan. Ita mga no, da paaramid ni tata nga communication para karagiti official in ili. Umuna ak nga ro na rumwar. Kasano nga ro, agawit karal daw. Sa anak asigurado. Iso amahan kan tulatan ni Jekantin ni Marta iti asidag ti barangay hall no masadot ka nga agawid iti balay. Makitan tulatan? Alang nga ro dan, taneya mga nagururay ni nanang. Hala, ingat. Mua. Unay ang nag-sweet ti asawa kon. Uwan mo ta. Alawanan. Mua. Bye-bye. Lapanay. Makasuratak nga ta. Saan nga ta? Ngan adu ti turog? Di pala na kontrol ti COVID. At damanan dito sa bali ariribok. Ita mga nugubat sa ngalubungan da ito yain. Kaya pa naggubat dito Israeli kan Palestinian, Charman? Wan. Sa bali pa'y agubat da ito eh. Bilang nagdumaan daw, makita mo nagiti may pataya barakit. Sana kasi ti COVID, di maamuno sa dino tayan na. Ay, dagito yun. Dagita'y padto akong kunada. Dumteng ti angol. Gubat amang itunday ti bisin. Kasano pa nga ti COVID karag iti alugar? Amok pa yun. Ni. Ay adawa ko kagawad. Mapit lang atasong batak. Awan, sir ma. Di, saan ba ta naka-phonebook? Naguri ka. I-text ko nga muna. Sana ka bastag sung-sung bat iti awag asan ko nga amu ataw. Maditikas na. Ay, uwan na madam. Uwan, sige. Ibaga kiti presidente ti senyor dito yung nagbugsudan. Uwan madam. Nagyamanak. Bye. Ay. Sino na dyan, Chairman? Coordinator ka no ti senyor iti probinsya. Apay, andyan timbaga na. Mitingin mi kano amin na senyor dito nagbugsudan. Kasta? Apay, anda ka di ayuda? San nga ayuda? Ngamkit di libre kano ator iji Davao kan Boracay. Anya? Ngem at the requirements akang runaan. Anya da jay? Masapol kano anabakunaan iti anti-COVID vaccine. So aya? Kat amaw, libre amin na gastos. Nagmayatay. Makalawa sa tour. Shoulder amin ti may sa bilyonaryaw. Amang ano pakpakaw namot nalay ta kampanya para iti national elections inton umayatawan. Exclusive for senior kanumit. Kasta? Wen, iso nga ibagak to kinanang mo no sumangpait. Tamang meeting kadagiti kakadwa seniors, dito'y nagbugsudan. Dati na ibaga kanya ti imawag ani Mrs. Huling Lakbayan. Kuna naman? Huling Lakbayan?
Ngay dumdumaan na agad ta. Iso nga rin, ti ko na kinkwana ita. Husto mo, ti ko na hulya, ti may surat, anagan na. Mas nalatak ka no tinagan na huling. Katlakbayan, te apelyido na. Una, kaslamot lalangkawan na, kas kada wakangan di siya. Na, Saan na tinagan na wino apelyido na ti iso. Timbaga na kanya alakbay para sa lahat ng gurang. imbaga na ti kasta. San ka di si kamot? Rabak ko lang, betin na. Tapos nuwat agurang tayon. Ay, Ketikang runa na requirements, vaccinated ka iti anti-COVID. anya. Ken with partners. Nene, kasanoon dagiti awan partner na, tabalo damatan. Naglaka. Adamot dagiti balo a senior di agrotulagdan. Yan. Sana parikod daytan bakit? San maparikutin? Sabagay Kun dandalin samat na bakunaan amin ng asenyor nito nagbugsutan. Ay, Wayne. Imanamong damot lang di makita da nga wanda ka sa napasamak kada tayo ang nabakunaan. Gamapay, ada tayo laang asenyor ngay, apay ngay. Gundawayan tayo kano ti aktor ta priority tayo kada kiti kamkamaten ni kamatayan. Anya? Rabak ko lang bitin niya kakidinaya. Makigtot ka man launin. Idanag mo. Man-mano day tuye na makapan kay Burakay kan iti lugar ni Presidente Digong. Taag korte sikol tayo kanupa ijabalay na. Para seniors laang? Isumat ti ko na ni tatang. Kan adda kang runa na requirements. Anya tayo jay? Masapo na nabakunaan kay ti COVID vaccine. Sa bagay tapno mas safe da iti COVID. Siguro Tain gunam-gunam man ti DOH ti naingat a panaganan. Kan panangsurot karag ti health protocols. Uray awan day ta COVID. Naskan mat talaga day ta kuma. Ti pagimbagan da ito, libre amin. Ay mayat Kan awan kano ti tugot da gamit da. Tilang uniforme da. Kasta ka di? Provided kano amin ang kasapulan da. Talaga nga awan sawsawir da. Isumat ko na ni tatang. Ta inulit da dya Mrs. Huling lakbayan ti mawag for additional instruction. Kaano ngay day ta, Dom? After 1 week, basta may coordinate da amin na seniors dito ay Santa Disgracia. By batch kano per taon. Sa bagay, babakat kan lalakay dan, gundaway da day ti makapasyar iti sabali a lugar. Wan nga raw. Kakasiti ko na da, agat dagadan. Dumeng. Kasta mo tirab-rabak da, no nataanganan ti may sa atao. Saan laang matadagi tinataangan ti matmatay uray agkabanwag. Amo, kasi tinako na, kasta tirab-rabak da. Ang husto ti ko na, awan ubing kan nataangan kan patay. Ngay, ulimag! Agulimag kayo! Ala, kahit yung kadi amamuan ti good news, ngidanon ko, wino agawid tayo. Ay, agulimag kayo maminanan. Nya kayong sak. Nga raw. No diyo kaya tinumngag. Agawid kayo. Nakamilatan amay at mabatay. Wayne. No, saan kayong interesado? Awan maramida. Sige, gawin tayo na. Ay, sige kit din, Chairman. Juan Chairman, magayaw. Ako limit kayo nga ro dahil. Bueno, dumngag kayo na saya atasan kon nga ulitan. Ay, makamu kayo, saan nyo anawatan? Tagid-gidan nyo matag sa sarita di talikog. Ay, aday ta, Chairman. Nagulimok tan.
Ay, Chairman, ibagayon ka. Sige. Tiyo mo na sa ludsod na bakunaan kayong matlaaminan iti anti-COVID. Ay, wag, Chairman. Wag, Chairman. Awan, alpasan, Chairman. Sigurado kayo? Ay, wag, Chairman. Good. Asino dagiti ada partners na kan ada pa asawa ti kahit ko asawain. Ingato man ti imada. Nga tuyo ka no, dagiti imayo, nga dapay asawa na. Ay, suda lang, ay, sakhe, awan. Ah, Oray siya, awan. mala. Pailis tayo dagiti naganyaw nga dapay asawa na kan awanan asawa na. Awan, Chairman. Ay, wag na kayo. Ay kat problema yun dahil na. Apay nga min, Chairman. Anya ka di dahita. Dagiti ka nila, ganda asawa na, Chairman. Denggan nyo ti ipalawag kunto no madamdama. Basta dumngig kayo lang. Kasi tinakunak, dumngig kayo, ta saan kon nga ulitin. Laladom na kayaw. Kasta, ulimag. Kasta, at dan libre ato rin Davao kan Boracay. Ay, dito ba? Ulimag! Ulimag! Indaan niya kayon sa aya. Punay kayo na yan. Kayo na! Kas kaila children, nagrigat kayo akasasaw. Ano si Kamaray? Data, kasta agulimag kayo. Atay tan, Chairman. No di kaya agulimag, san kon nga ituloy ti bagbagak. Daytoy ator kat libre amin kadagiti senyor sa nabakunaan lang. Wow! Ngem no saan, sana makaumay. Kat no apay anak ko nakita adagiti kumaada partners na tapno di kay to kaslaul ulila bakas. Ada remedyo deta, Chairman. Nay. Anya data kapideng. Tangan balo ka matan akas kanyak. Datantang partner inyang. Kanya! Kala, mabalinday tan. Mabalinday san. Aya. Ay, siglatem kaka. Dagiti awan partners na ket adda padayo a senyor ken balumeten. Agtutulag kayo na. Agiin na rin kayo. Tapna danto partners yo. Nalpas madlangan ti meeting. Anyat makunam kaka. So, nagkintalon, Chairman. No pagusto na inyang akit kasaran adagos, Chairman. Kas nakunak siglatem Well, Chairman, sakbay amadanon ti aldaw apa nagtor tayo. Masibol kon ti puso ni inyang. Ngata. Saus, saan nakakarkaritan, Chairman? Tamaabak ka. Di mula mo. Oray kastoy nga adan edad ta. Saan tapay lang apaatew kadagit kita dumadita nga agkabanwag. Alam nga doon, partakam. Tapno san kanto ngagmaymay sa inton agtor tayo. Tadan tumot kakinkinibin mo itigid di baybay ijed Davao. Asos, laklakayan na sugsog. Anay, anya nga ron ti mabalintan wag ginusto da ay. Lakay kun bakit dan? Awanan day ta. Amom bakit? San matla nga day jay kat tirasun? Tinapatag adamat kakinep-kep na ano madanon tinasalim sa maparbangon yan. Alawan. Ipadpadam tubot nga min di tabagbagim ako nakti sa bali. Amom langan aya, tirik nada. Ay na bakit aya? Natural day tayo titawa, normal pa lang ti panunot na. Ala, gustunan. Basta i-contact mo kit din i-contact mo, ta i-report mo ti kaadaw, dagiti sumurot a kabarangayan. Awan na. Ay na, nakurang ti may sa abos para kada tayo Unmot. Siguro makilugan ton kadagiti taga sa bali a barangay ti Daduma. No kasta, ti kaado tayo, di pa kat
Manuabas, ti pagluganan tayo dito Santa Disgracia. Ay, saan mo aparikot data? Oray may sa barko tayo? Anya? Saan mo matagastos niyan? Anya, jay kinunam. Saan nga aeroplano ti pagluganan? Awan mo't ni bagbagana no barko wino aeroplano. Ala, uray ko namon amay sa nga ililaeng akas iti Santa Disgracia. Agasem ngay. Mano nga aeroplano no? Ay, basta. Kay barko, kay aeroplano, kay submarino, sana na dito tinapatag. Dito special trip para kada tayo senyora na bakunaan ti importante. Ang maguray ka man. Oh. Apay nga ta, masabol na dagiti na bakunaan. Wun tapno manamna mga awan makuvid kada tayo. Ken saan mo to na maliklikan pa, iti pa nagbiso-biso, kananya pa dita. So, awan taon, social distancing ko namsa. Anyat ko lang, Rosa. Madanagan ka? Saan ko nga amo? Manong aldawan na kasto di marikrik na. Agpakita kay ti doktor ang mga nadamat ng sintomas kan katikubay. Ay, sus, yan alayo mo pa. Saan mat nga taday tatiga po na? Ay, basta. Ito di marikrik na. Uno, aginaw kamatay. Anya? Ay, sus, agraraman kamat dom. Ha? Kasto ayamat tirik na ti aginaw. Anyat yung mutangay. Sige. Agsurat ka. Taumalati wakman ka dananang. Anya kumamot ti pakadanagam aya anak ko. Saan ko nga amo nanang? Basta. Anya nga min aya ti pampanunutam. Awan sa bali apang panunutek no saan ati panagturyo. Na, apay ti panagturmay. Amok man. Tay tinaminsan kat biglalatan asim magit iti panunot ko nga mga no saan tay to nga agkikita. Anya, ay sus apo. Anya ay anday ta nga ibagbagam anak ko. Kinapod no na nanang. Numabalin la ko maalapdan kayo aramitak. Apo. Awan mo't nga ta, tida ka sa mapasamak kada kamay. Dakkel, ti kaasin ni Apo Diyos. Ala. Anya man ti pag-aaring bangawan nagitipada senyor ditan ay halakay. Kada kasan bakal. Kagap-gapo kiti rumbang ayan ti kapitan dati abarko ngam awan mag. Anya? Basta nagdakalan ti dalo yun. Ni, anya da ito yun nga ilakay. Awanan bakal. May tanam tayo diti bye-bye. Basol mo na ikaw. Basol mo, Chairman. Basol mo. Hindi mo na yung atakat na lasatan yung tikubit kat saan kayan amatay. Anya na jay. Ayan, di ba po na tikubit? Gum na itude nga magsayan ti tao dito'y lubaw. Anya. Iti ka naman. Saan nyo amaliklikan ni patay? Kada kayo as seniors nga awanan pa kay ranudan na ti priority amatay. Saan? Saan mo puno na da? Saan? Awanan, Rosa. Awanan, tatatang. Awanan. Ay, Dumeng. Dumeng, agring ka man. Ha? Agring ka man taday bagak. Amom, agtur ka no datatang. Anya? Ay, saan? Saan mo pulusan ita? Anya? Saan dala? Kiti makasublain. Dumeng. Domi, mabali namin. Awan sa talaga. Delikadong tilubong. Isun sa na ito, yung may katlo agubat sa ngalubungan.
Anya man ang detay-detay hamudong mo dit ha, Dom. Dito man latest news iti computer ka baban ti YouTube. Apay, anya man ang data. Maipapan ka di manan iti Indian variant ti virus. Saan? Takas la nagamuranan ti damag may papan iti pandemya. Anya nga rod man ang data adamag, takas la makapadanag. May papan iti gubat iti Israel ken Gaza. Ah? Ti panaggubat dagiti rebelde a Hamas ken Israelitas? Oy, agsinsinublad da amang ipatayab iti missiles da. Jesus, Anda pa nagiti pasda ka binomba ti pwersa dagiti Israelita. Maatap apagnanaadan ti Pangulo dagiti Hamas. di ado ti nadadakil ken natay. Sigon iti ikaw dyan adamag. Nasurukan na 42 akatao no Palestinian tinatay. Ken nasurok adwa gasot tinasugatan. Kasano nga rodan no lumanlanday ta? Di pa'y ditan ti pangrogyan ti may katlo agubat sa ngalubungan ako nada. Saan nga tayo ang mapasamak na ita? Agsipod ta makibiyang nagitidadoma nasyonan kas iti Syria kan Iran. Paboriti Gaza wano karagiti Hamas. Ay sus da, kasan Dom? No pa'y kuramot na itidadoma, may sardeng kuman. Tadi adot may ramraman nga inosente. Saan lang nga inosente ado pa'y di madadahil asanik ko Gusto ka. Agasam lang itinabomba pasnag. Nasurok asa nga pulo, wano ado pa'y akad sa aran. Kasla, pitch ita kamatis. Mas narangranggas mananday tangam COVID. Narangranggas ti COVID, ta milyonon tinatay. Ken sana makita ti kabusor. Sana kasi ti missile sa ma-intercept iti tangatang. Kasi ti naramid ti Israel kadag iti naipatayam a missile si ti pagilyanda. Anya ti panagkunam, Dom? Kaanon tong agpatinggaday ta? Sa bagay, ceasefire rin. Hanggang awan makaibaga. No pa'y talaga kayat da sumardegan ti susik iti nagbaatan ti Israel kan Gaza. Anda kamot gaya mong dungaw. Wan, kat si kamalangan ti mga ron iti ugeng tay tunong ti ginatang ko nga ikan. Ay tama. Naranaak dagiti na pan nagbaniit kan nakitak ta dua adadakkel amulmul. Ay una. Sa isaw-saw iti patis nga da kalamansi kan sili na mayatay. Alang nga rodan, tay daw askunto tamay sa kadananang. Mabit nga ron. Isip ko lang ito naisurat ka. Mabisinak pa ikiting. Yan. Limbag man, tada nakalapan da akasta. Wan, nawadwad din nakalapan dambong. Nabak nang palang ti baybay. Nang ron ano masalwadan ko man iti tangrib kan corals nga umok na iti ikan. Kan awan ko mati agusar kadag iti naranggas awagas apa nagkalap. Talaga mo't nga awan. Ta naingat ti ordinan sa ti ilay. Kan pinasingkadan ti barangay ordinance sa may parit ti panagusar iti dinamita. Wan nga rod. Saan lang rayta. Adda panahon ti panagkalap. May parit ti agkalap karag iti bulan na panagbugi dagiti ikan. Saan lang aday ta? Adda pa'y fish sanctuary iti masakupan ti nagbugsutan. Uy, kat dayta ti bambantay na iti napusga na bantay dagat. Ay, sapay la kumaa, tawan mang salungasing iti dayta. May parit mo ti panagusar karag iti ikat na babasit ti matana, makakalap karag iti babasit nga ikan. Iti kasta, adda mauray adu madakkel. Nabsuga ka. Naimasak tilangan. Kapot sindami kan rosa at tinono amulmol. Nabayag ka sa anak-anak karamon iti kasjay. Malinsa. Yep, nakmatan anak kain dayon dito sirok tinjal minggo iti arubayan may.
Ay, sa bali na partaan na ito eh. Dito maaw kayo nga rod akin ni Dumay. Ewan, maring no makatsamba kami. Kumirang mo ti makalapan. Anya nga rod nga ikat adhumutin dagiti sulpeng mat. Naranggas na pa yung mangalak. Nagiti agar arama ti dinamita ti kayat mo asawan. Wain. Mas dawak ka. Adan sabay mapapanagkalkalap jay fish sa atwari. Kasta ba ti madamdamag? Kaya sige Sapay la kumatasan na maaktuan dagita sulpang takit ka anda. Adan sa matin na tilew iday. Wain, nawarni nga lang. Ay, awan No kastala kanayaw, agramda. Iso nga rod ako na makita. No salo nga singin da tilintag. Basuldan na. Dagiti launay agdindinamita kunam. Ay, sana bali. Tano agirado da. Katagbidot na. Bong! Makarmada matlaeng. Ay, sabagay. Kaskin ni Pilaw. Naputulan, tima na. Imbag ata kasya lang tinapasama king kwa na. San anatay wino na bulsik pa'y kidi. Amo dalang arudan analis guday ta pa nagkalap. Aramidon da pa'y lang amin. Gapo kata ata, rumigat tibiyag. Kat nay, rumigat mo ti makalapan. Iso anyala ditan di mapampanunot da nga ramidin. Amumutin ti namsakan ti pandemya iti lubong. Kahit anya karun ti maaramidan tayo nga. Ala. Isagana mo nagititugot ko. Ti balon kentay imang kaw. Awan, isagana kaon. Kasta mo ti termos. Timplain mo ti kapi. Tapnosan kami ngagtimtimpla pa'y kenduming ije bye-bye. Nay, kitain nyo tanuma din ti tiyempo na agpaigid kayon. Uy, amo mi na itam? Saan tayo ngamin maibaga ti panagbaliw ti tiyempo na? Nalinak ita, ngamin ton madamdama. Nadalagan ti baybay. Pundo na ita. Yung awan rumba nga pagtanagam. Kasta mo tira aramidan mi kantatang. Lumarik na may adumakdak lagi ti daluyon kan ipigsanan tiyangin na. Agawid kamay. Ay, nay. Aday ta magaya man datatang. Sige nga rab tanay. Medyo makadayo kami siguro ita. Maring nawadwad ti makalapan may. Kasano tata? Dito yan, ti pangitapugan tayo, ti sigay tayo. Ewan na. Baring no maranaan tayo ti pangan na iti barasot. Ay, kumaa. Sige, rugyan tayo ti mangitapog, tatang. Wan. Sikati mangitapog, tasyak ti agaod. O, tatang. Ano samlatan ti kastoy akalap Iti kaano man, san ko akayat at tuladan dagiti pada mangalap, ngagar aramat, iti dinamita wenno bongbong. Ay, amigo Pateng, nangag mo dayay. Amigo Barakuda, tasana katunang. Ay, damanan bagiti na lang ka sa mangalap. Dadahalan dati taong tayo, amigo Pateng. Naku naman, ngam-addan to panakadusada. Ultimo ti magbaga dagiti tao apisyang kari. May parit ti agkalap iti saan nga asidag ng 50 metros. Agkalap na ba'y lag? Kasta katangkan ti ulo dagiti tao, amigo. Nangkastitin ako na. Madusan to na kita. Nanguna ka dagiti agaramat iti dinamita. Uwan, amigo Pateng.
Basta pala ang amado sa dagiti sulpang. Nay, mayat magisaritaan nyo dito ay katangriban patid kan bara. Juan, Paliana. Pagsarsaritaan mi man dagiti nagdinamitay tay. Ito ya si Dr. Pink Sanctuary. What? Nangakumot dahil kaya ka nalbong. Kat sigurado nga duman ang tibabasit ngay kan tinatay. Saan lang nga dayta? Nadadal pa'y dagiti umok, dagiti pada anabiyag dito tao. Nanguna dagiti corals. Wano tangrib apakitlogan dagiti ikan. Dahita tidak ka sa nga kaslapan naggubat ti dua pagilyan. Dahita ado dagiti natay kan madadala pastak. Pagsarsaritaan may kanamigo barakuda. Ado saan dagiti sinalbag asulpang. Anya? Budno dayta. Masapon amado sa da. Ingam ko ma. Magungunan mat dagiti nasingpot tamang ngalap. At nakadi pa'y kasta amang ngalap kita. Uwan nga peso, gayang balyana. At japay, kas kadagiti kanain ko amang kagti pagsarsaritaan da, nadaday tao tap nagkalap. Sino da kumamat? Dagiti katugangan nalakay gusteng kendumeng. Naglabon tinakalaban tayo datang. Uwan nga rod. San ko anam na mapnuti banyera ta? Nagasap da itong itatapog tayo. Uwan ka damang mas dawak. Italangan na padasan ta rito. Nagawid tayong tatang. Uwan na. Ay na. Maragsakan lakit di darusa kinanang mao. Oo na. Adulakit diti umapal ka na tayo. Ah! Ha? Anya na dyan? Kita niya. Nagkibar. Nagdakil nga ikan. Ha? Balyi na mo tayo dyan? Kung nga ron. No pa'y saan una yung isot dakan? Anya nga tati kahit asawan tayo dyan? Saan ko nga mo tatang? Anong awan nga tati pakanaigan na iti kaado tinasigayan tayo? Dahil pa rin. Nagkibar pa rin. Dahil pas na madayon dito ayan tayo. Nagadun tinakalapan niyo, Dom. Uy, nagasat kami ng tatay ita. Ay na. Tagilasin ka ni para si datayaw. Sakbay nga ito datatang na kadagiti komprador. Ay, wala nanang. Basit lang, nanang. Uray para dua apan nangan laang. Ay, uray siyak. Mailako laangan. Tay supay. Oh, anya. Nakailasin kayo niti para si datayaw bakit? Takil mo tayo. Wen, basit laang mo ito inlasin ko. Sige nga ron. Hala, pingayon. Ay, nagadun at nakalapan niyo mang gusteng dumeng. Dapat basait, nundang. Ay, mangibingay kayo nga rudo na. Uray, pangaldawan milaang. Awan nga min may gatang ko. Ah! Ay, kaya mo na. Ay, ikaman ni Undang Rosa. ala, ikanyon ta ipakiro tayon. Natapon nagitipada amang ngalap nga iti asidagtifis sanctuary tinagkalapan mi kang datang. Isu ti sayang gusang. Saan na po doon ta? Medyo nataaw tinapanan mi kang tatang. Saan da nga rod apat dyan? Amutan ni tatang neta. Siguro Ngamno pa'y kasta, mapanak kijayan da. Nagloko na kitan. Pulo sa di ni aramidon na ita. Malaksid nga dadusa na iti matiliwan. Masapula nga surutan tayo tilindag. Tapara matlang da ito'y karagiti sumaron na akapututan. Iso adagiti daduma mangalap, mapanda ka nung matidjay. Ali mapanda.
San mi nabasol ti basol da. Mas dao da nga rod iti kinalabunti na alayo. Uri da kami kan tatang, mas daw kami hoy. Amom kali. Da nagpakita ka na kami abalyena, hindi sakbay nga gawin kami. Anya? At hapon mi kan tatang, nga adda pa kay naigan day jay, iti ado anak kalapan may. Kayang palyana. Ang tamananda kiti naranggas. Uwan garot. Anya taramidan tayo. Anya taramidan tayo. Sigurado nga duman ang tinatay nga anak. Tipada na biyag dito tao. Nasyak lang, ti masurot itagon darway. Tusan tayon, dagi jay ang mangalap. Uriyak. Kastabat tiket ko. Iroromanda tayo launa yan dagijay. Anya nga ro taramidan tayo kakadwa. Basta jakpat yun tatang. Uri ba niit lang tinusar tayo ita. Nawadwad mo't basit tinakalapan tayo. Huwag nga raw. Nangigyo ka ni tinapigsama na nakanalbuong ita. Ay, woy. At dadagni namin ita iti san unay nga adayo iti fish sanctuary tayo. Talaga natangkan ti ulo da. Ah! Ay, tatang. Ha? Duming. Nagkiparti na naungkit. Ha? Balyena. Ano ta? Umas asidag iti motor mo tayo. Ha? Nay. Kan kayong agbutang. Nagsaaw. Sus Maria Kusina. Anya itanday ka, oy. Ulitat. Saan kayo agbutang? Saan kayo mananot? Nasingpot kayo amang ngalap. Mabalin nyo, Tito Makdang. Gusto mananday ta nakalapan nyo, ngagkatugangan. Among deta. Kuan, ang amdag iti kakadwayo naranggas. Linak amda ti panno sa may parbang kadakwada. Tanaranggas na. Ne. Anya ti kahit mo asawan balyena. Mamuan yun tao. Nung makatakdang kayaw. Malak. Itultuloy yun ti kinasingkwit yaw amang ngalap. Kanayon to anawadwad ti makalapan nyo. Sige, babayo. Ay, pudno ka ni day tayo. Ay, saan nga taparpar matalaang day to'y duwen? Istoryaan kayo rito. Awan lakit day, ti mamatay. Nawadwad man ang tinakalapan nyo, Dom. Gamda banturkin Pilong, nagmalas da. Napukulan ni Pilong, isinat himay sa nga iman da. Anya? Dinto tati may sa amata ni Bantor, tinatamaan ti shrapnel ti dinamita nga inusarda. Anya? Dayjay, intaray da iday di ospital. Nakasta. Iso ti baga ti balyena, tatang. Hey, woy, Nay. agpaiso. Anya? Anya ngay baga ti balyena ngay bagbagayang. Nanang, Rosa, adda nagpakita kata kami abalyena anang ibaga iti dayta. Anya? Iya? Mamati kay kumananang. Rosa, pudno nga da balyena. Pudno. Ala, Duming. Agriing kan, malaman. Adawag ni Tatang. Ni masak mo itong tinaturo dito yung dayan. Mapan kayo kano ijay fish sanctuary kada Tatang. Anya? Jesus, may parit kagkalap ijay. Anya? Ako nga, ti balyena.